with me. It's already 2 p.m. so I want to have my lunch now. Let's go. This is today's menu, but most of the menu is finished. Because this here is lunch hour is very quick, so most of the dishes all finished, only this left. So let's see what I'm gonna eat today. Chicken, fried chicken, spaghetti, pasta, and some noodles. Here also got session. I think I don't want mixed rice today. I want to try the best seller, ayam gepuk. RM8 only. Kak, ayam gepuk satu. Bungkus? Makan. Oke. Karena tak berniaga. Nah, ini punya anak buah. Nasi separuh boleh kak? Boleh. Saya diet. Boleh dong. Bos nak tempe tahu? Ni tambah berapa? RM1 dapat tahu tempe? Saya tak nak tahu, saya nak tempe. Nak tempe aja 2. RM1. Kamu ada 21 kan? Ya betul. Saya mau kubis yang mentah tu. Boleh. Tambah berapa kak? Dan Kalau tak ada kerja, ada cuti tu kan. Wiring. Habis dah tu tak ada order kerja, dia tak sampai sana. Tak kerja. Mana ada teks kan?